na kanyang party but kumjuru haga kerteng jong kinong song jong ke jela Meghalaya ngikwa ban ai ke jingkuble kamtam ya menteri rang bado geri u Narendra Modi but kumjuru ya ke menteri bapet ya ke pelatingkah ka Nirmala Sitharaman ke balawara ya kani ka GST reform ke jingkela ke ba ke ban wara ke jingyo nong yang ki ba kamtam ikitu ki beduk ki bersitam tapi pen banang ni syakmat hadin ka arpu artrik hadin bagin sa implement ya kini ki reforms ki marbar mardi kin sa hardor but ki don le ki marba num don taxu kum kedut naga 5% it will be 0% ki makhon ki gini ki basna naga dut ki lahir but ki tiar yang tiar semlu kin hardor but kamtam habede but ki dawai dashin ki bakta ki bayarap but ki ba ki don kam man por hangtur bon ki dawai ki medical oxygen kini berkhot kaslap kala kalalut but kani kanwara shibon ki jimentoy ya ki ba nong song but kamtam ya ki ba nong song jeng jela jungi the pipet ya ka list ngatrai what haka yang puli puthiru kibun ki tiar ki ba menswa ka tax kari corruption menta ki skala 0% tamon numdon khajana shu te the pipet kinu ki dawai ki bede baki jingpang ki bakhla lani ki cancer drugs naga 5 but 12% ru lapun kala no 0%. Ti kani kapan pau ba menteri rang badu udon ke jingskuk ya. But habang iong ba kari kadi benyat skmat ban kil banang roi nang par kini gidi basic jingdon kam jingi kipat ba but kani ke GST reform si kapan ba ke sarkar BJP hapo ke jingyalam jong menteri rang badu kadon ya kata kathong banwara sisa ya kata jingkela kabaong ka sarkar ka bagiong tinindi sab ka sab ka vikas but barok lang kentup lang ya barok lang te kini ki penmi but hot and the pipet so kini ki tiar jong ki karap karyang ru naga 18% sa 5% ki kum ki tayar jong ki tractors ki bun ki again ki list belai ya thai don do phapur lai tli ki tiar ki marta ki bansi hardor lo tekani ka panpasha tengah thai kalong ke jingdon bok yangi khamtam makan ke juk ka ba mencio ono ke genzi mo kani ke juk ka bangi we look forward bangi pet ni pashmat ba kari kanang yo shibun ke jingmentoy lemba kini ke jingkela